mme ke se ke eletse letswalo la hao mongaka se ke bone two yana iya ke le botong fuwe tswana ke tswa ha le stepeng ke kopa ho botsa tabeng ena ya 3% hobane ke le ka utlwa mo e hlaloswang e ka ekare bothata e ne le ha e ka ya kenngwa molaong wa motheo wa naha hobane e tla tlama empa ha e tsamaiswa ka molao wa parlamente fela parlamente e tla sheba maemo hore na ebe moruo wa naha o eme jwang hore re ka nna ra e fa 3% jwale ke batla ko ona BAP yona ditlhalosong tse pedi na e ho kae kapa e re ha e batle ka mahlakoreng bohle 3% ke a leboha le bana ke diteboho hlakane nna ke sebetsa phatlalatso ya mo Afrika hona dinokong tsena tse tharo tseo ho buang ka tsona ho bua ka boikemelo ba parlamente na tjhelete eo e ne se lekaneng hore parlamente ya Lesotho e ikemele e etse mosebetsi wa yona wa bodisa ha e ba e ngata haholo e fuwe bokae he ho ya ka BAP ya bobedi tabeng e ya ditshotlo tseo BAP reng Basotho ba di etsetswa Afrika Borwa kwa e ne tlo thusa jwang ha e ka bua ka parlamente ke a leboha re sana le tse pedi fela ntate mme ke tseo tsa ntate Mofiletswana le tsa ntate Hlakane o na le ya boraro kapa ke se ke arabela Okay. ke Ke leboha ke tshehla ke tswa tsene ba fela a kgola putswa ka e kgolo go ke batla ho kwa ntlha ke mo ya Basotho Action Party tabeng ya e ntseng e tsalla ofising ya DPP ya go bella batho go bona what is your stance about taba ya kena na le taba ya tshintsa tsa mothuchisi a kgola go mono go re tabeng ile ya lona ya BP ya ho hanelwa go tloa mele batla mo dula teng ya nqeng bona how far you that there's a surrender ile kapa la metsi tsetlo ya go le hanelwa go ya mele batla mo ya teng a kgola ya go qetela go you have been in government in a thing what can you say about the Prime Minister? Is he fit and proper to be in that office as the Prime Minister of Lesotho? ditharo ntate ke a leboha ntate ke ka le ka ntate Mofiletswana re hanana le taba ya 3% all together ka botlalo e kgolo haholo go feta ditlhoko tsa parlamente seo re dumellana le sona ke hore parlamente ka nnete ha e fuwe ho lekaneng mme ho tshwanetse hore ho etswe cost hantle hore na ditlhoko tsa parlamente di ka ba kae jwale ha di hakantswe e fuwe budgeting ho latela ditlhoko tseo dilemong tse hlahlamang e se tla ba ntho e tla laolwa mmuso manene ha ho budgeta ho laolwa ntho ke seleng hore jwale o se o tla tsamaya ka ho latela seleng e we fuwang ena 3% ena e o sa tsebeng hore na e fihletse jwang ka nnete yona ha e fe Basotho bana ba modimo ba sotlehileng toka ha ke re hopoleng hore ka ntle ka mane
boithuto bo re 57% ya Basotho live below poverty datum line. 57% ke karolo e kgolo. Mme ke yona moo tshwanetse e be di-resource di ya teng, e seng ho a hlokomela dithahasello mohlomong le meharo ya di-elite. So ho rona re tlile re hanana le yona. Selemong se fetileng National Assembly e ne ila fihlela compromise e reng molao wa parlamente e seng constitution o tlo o fumane a formula e ka tsebang hore e sebediswe ho nanabetsa parlamente, mme ke bile ke ntse ke re le makgotla hobane le ona ka nnete a sekisetswa. Ebe formula e molaong wa parlamente e ka tsebang hore e fetolwe nako le nako, e seng ka hara molao wa motheo, hobane molao wa motheo ho fetola ke ntho e kgolwakgolo. Ebile taba ena mona mo e beiweng teng ke temana ya 54 e leng double entrenched, ko bolela hore ho e fetola o se o hloka hore matlo a mabedi a parlamente a dumellane ka 2/3, e bang ha dumellane ka 2/3 e se le thusa hore e referendum. So it's very serious mona ntwena mo batho bana ba batlang ho e smuggler hore e kene hona teng ba kenya naha ena for generations to come ka hara ntho re sa tlotla tseba hona re tla tswa jwang ho yona. So hona re dumela go tshwanetse ho dumellana, mme ha ne ba rena le mmuso o nkang batho ba bang hantle. Ha parlamente e ne di beita taba ena selemo se fetileng e ne le pele ho etswa dikgakanyo tsa ditjhelete tsa selemo sena se re leng ho tsona. Bana ba tshepisitse re tla sheba ditlhoko tsena tsa parlamente re leke hore re di-cost hantle re e budgetele hantle, empa ke bolella hore ha o se o toka budget ebile parlamente e sekiseditswe le ho feta dilemo tse di. So you have a government which is not honest. It's not an honest dealer. Ba ka be ba sebeditse taba ena hantle e ba e fedisitse le hono lena le teng. Empa he taba bona re hanana le 3% altogether e hlaha in the constitution ka molao wa parlamente hanana le yona ha e etsetse Basotho toka. Dari tlhakane o botsa ka taba hore na boikemelo ba parlamente ihle hangata mebuso ya Africa ha e batla ho notla boikemelo ba di-institutions tsa bodisa, e nngwe ya ntho tse ba di shebisang ke ho itima ditjhelete. Jale e be dintja tse ntse di hobola fela mono di sena ho loma. Parlamente ke nngwe, makgotla ke a mang, seponesa ke se ding, o ka etsa letoto le jwalo. O notla boikemelo ba di-institution ena hore di tle di tsebe ho disa ka hore o di time mokgwa hore di tle di sebetse. E re ke letse mohlala PAC hosane e a qwa e tjhakela restaurant yane o rekueng di thapo tsa motlakase ho yona. Ha hona tjhelete e tla etsa hore ba fihle ba go robala qaqama ya le kutle ba mantse ba ipa ga mohlomong re tla re robale bothabuthi ho chipinyana ya la go se re tswelle ka ntane ge be re khutle
ha ile hantle ha o tima institution e ka nyeno no e phenye ko lanye o etsa nye ka fela e tlile o etsa hore se ka tseba ho etsa mosebetsi. So re dumellana le hore Parliament must be adequately resourced. It's a way to mosebetsi. Makgotla a etswe adequately resourced a tsebe ho etsa mosebetsi. Ha ka le utlwile ka mana ka makgotleng ho na le dijaji tse sa etsang mosebetsi over the years. Le le la mabaka ke hobane batho bana ba ne ba imelwa ke di-case. Nkile nako e ngata haholo hore re hodise expand makgotla a rona a tsebe ho etsa mosebetsi. Ha ke fihla justice mane ke fumana mono Tifari Mabi mono ho na le white elephant mono e dutseng dilemo lemo e sa sebetse e neng re tsoge tlo tla ba high court le Hammastrand la ka tla go e bula ke na ICBC mme ka hona ho so hona le di-judge tse hiretsong go di sebetse mono le bo Mastrata ba sebetse mono. So ha tjhelete e fella ka mona ka executive di-institution tsena tse ding di sena mokgwa wa ho sebetsa ho tla qetella hona le taba eno ya hore ebe di-judge tse ding ha di ka ba tsa ngola di-judgment over the years. Ha re ha ba molato fela re tlhakore le leng re nne re sheba rona batho ba ba ebe ba ingetswe ke mosebetsi ka potse nda don't know batla na e ka lekana e ka ha kena botsebi tabeng tseno no fela ho go tsebang gore ho no sa sore ebe ho shejwa hantle hore na ditlhoko tsa parlamente di kae mme ya la tsa etswa cost hantle ya la ho tseba go etsa budget e go bontse mona ka ntle ka mosauno ka kam parlamente mane ne ho na le di researchers se thusang ma parlament Askana ba taba ba haola fela jole ka o tla etse ho itswe ka mona nye ha bona mona hangata re la ho etsa point of order bana kana kya empa ha ho na le di researchera ba o etsetsa di phuputso tsa ditaba jale ba o hlophisa hantle ona taba ena o e be jwang o jwang you do better ke capacity e nngwe o parlament e sena yona ha o kenyeletsa le sena se di tabeng ya hore na ho beha taba ena ya tshitshinyo na ebe ne tla thusa jwang tabeng ya ditshotlo se etsetswang Basotho ba phelang Afrika Borwa ke mosebetsi wa parlament ho disa welfare ya Basotho hohle mo ba leng teng mme e hlokomedise babusi hore mane di tla ja mabele ma ntwe nngwe le nngwe e memang attention ya setjhaba e tshwanetse hore e tsetswe dikgang ka mane ka parlamenteng jwale ba busang the executive ba tseba hore ba fumane malebela a hore na ba ka tseba hore ba o sebetsa taba eno ka sebopeo se jwang ho ne mo go tsenya ke hore executive e thusi tu mega ke ka hona re ileng ga teka sisiweno e le hore jwale re tseba hore re executive o ntso o etsa ha taba di le ka sebopeo se tjena se di tsa taba tseno so utlwile hore re ha ile hantle ke taba ena ya di passport seo executive ne tshwanetse hore ebe e di rarollotse khale haholo taretsetla DPP wa hopela puela ya mentumenga na ke ale hlapanyetsa ha pushe e ya ntatematikan e ka kena yona e ka kena le makgotla ka nnete ke tla tsamaya jale empa re bolellwa hore motho ya tshwana o ile a bitsa DPP hore nyahla tsa dinyewe tsena tsa batho ba itseng le ba itseng
mme bo batho bano mo thweng a nyahla tse dinya tsa bona ke bana ba ditseng lena ka kabineteng ka mang ho etsa ntho e sa tlwaeleha mona na ke tsebe na e hlaloswa e le efe batho ba babedi ba qoswa le banna bano ba masole ka qoso e le nngwe bana ba ka pushong ba kgannelwa ba bulelwa mabati ba ne ba hwehla ka mane ka torongo jale mane mo ba dutseng teng ha ke na le pelaelo ba susumetsa hore na ho etse jwang mo nyopisa nyewe jale DPP wa modimo ha hana ho nka ditaelo ho thwe a re lo batla ona re ka mo tshwara ka re mo tlosa o bolaya boikemelo bo hahelletsweng ka hare ho molao wa motheo hore institution eno e tshwanetse hore e sebetse without favor or fear e etse diqeto tsa yona nna ha ke na le pelaelo ha ke tsebe mohlomong ho na le mo DPP a neng a ile ba le bathateng he ba ba kae ba bileng ba batha ka hara puso ka mo fela eno manakisa ho bane ho batla hore dinyewe tse tobaneng le bahlomphehi ba ka hare ho puso dinyahlaswe clearly BAP we condemn with the strongest possible terms taba ena ya ho sunya DPP taba ya ho tloha ha BAP ka puso maobane ntate Sekgamane tlameha re itse ha fitla ofising ya hae a ba fumana mophutha wa pampiri tsa lekgotla ke belaela ke yana ena e ileng a etsa ho ga o hana le motion wa ka mo sefile ka disamane maoba hodima di rulings ane ne tse ka thoko molao tsa nang tsa di etsa hodima BAP so taba eno no e ka khotla re emetse hore a rabele jwale makgotla a tle a o kgaola kgang ka botoloki ba molao hobane rona re ka nnete ha sebetsa ipapisitse le molao o sebedisitse a kgannwa ke dipolotiki tseo e ka bang one a di gongwe